imam Nokia 6500 Classic. Kao što vidite, ova Nokia je jako tanka, 9,5 mm i prilično lagana, 94 grama. U džep kada ju stavite nećete je ni osjetiti. Evo, kao što vidite, ima ekran od 2 inča dijagonale i rezoluciju 320x240 i jako dobro je vidljiv na suncu čak. Jako kvalitetan ekran, sjajnih boja, kao što ćete vidjeti poslije. Sa zadnje strane imamo kameru 2 megapiksela sa bljeskalicom i zvučnikom. Dole imamo mikrofon i sve ostale strane mobitela su bez gumbića. Jedino se gore nalazi na samome vrhu, znači micro USB priključak u koji se ukopčavaju slušalice i USB kabel za prijenos podataka. Mobitel je napravljen jako kvalitetno, većinom od brušenog metala i ovaj donji dio, poklopac baterije, je napravljen od plastike, jedne tvrde, čvrste plastike. Mobitel ne škripi i jako je kvalitetno napravljen. Tipke su napravljene od jedne tvrde plastike, prilično su sitne, imaju ove kromirane dijelove koji vizualno daju dobar dojam, međutim taj krom se vrlo lako oguli, kao što ćete sada i vidjeti. Evo vidite, ovaj mobitel je star 2-3 mjeseca i već, znači, noktom su se ogulile. Isto tako i ovaj navigacijski tu, vidite. To se sve s vremenom vrlo brzo guli i zamjerka Nokiji na kvalitetu materijala tipki. Baterija uređaja se nalazi ispod ovog poklopca koji se skida u komadu sa uređaja. Jačina baterije je 830 mAh, što je za ovaj uređaj sasvim dovoljno za par dana korištenja. Evo vidite, ima 1 GB memorije integrirano, što je označeno na samom uređaju. Nema utor za memorijsku karticu, ovdje je utor za SIM karticu. Mobitel može raditi i bez kartice, SIM kartice, u takozvanom flight modu, što je i sada slučaj. I mobitel ima u sebi najnoviju 5. inačicu softvera Series S40 Nokijinog i donosi neke novosti, kao što je na primjer ovaj početni ekran na kojem možete imati različite widgete. Znači možete dodati ovdje kalendar, prečicu do music playera, bluetootha i tako dalje. I možete mijenjati njihov raspored i recimo što nemaju čak ni smartphone ovi od Nokije, možete si bilješku montirati na ovaj početni ekran. Izbornik je klasični Nokia izbornik, može biti ovako kao mreža i može biti kao popis. Mobitel je opremljen Bluetoothom sa A2 DP podrškom, tako da na njega možete spajati stereo, Bluetooth slušalice ili headset. Kontakti ove Nokije može ih biti do 1000 i svaki kontakt zasebno može imati svoju melodiju zvona, sliku i više polja za unos, kao što su adrese, e-mail adrese, web stranice, broj kućni mobitela i tako dalje. Mobitel je isto tako opremljen sa 3G i postiže brzinu prijenosa podataka od 384 kilobita po sekundi.
Kamera je 2 megapikselna sa LED diodom koja služi kao bljeskalica. Nema nikakvih naprednih mogućnosti kamere kao što su makro, autofokus, prepoznavanje lica i tako dalje. Ipak ovaj uređaj nije namijenjen mlađoj publici koja teži multimediji, već je za ljude koji žele jedan klasičan, solidan mobitel, čvrst, kojem će baterija trajati i da bude u džepu, tako rekuć, neprimjetan. Ovaj mobitel može snimati video i to u quarter cif rezoluciji. To je jako slabo. Općenito, kvaliteta fotografija ovog uređaja nije na zavidnoj razini, dosta su slabe, mogu poslužiti tu i tamo, ali uostalom ako imate fotoaparat ni ne treba vam. Ako usporedimo vanjske dimenzije Nokia 6500 Classic sa Samsungom J700 ili U600, vidimo da je on nešto malo uži, ali pogledajmo sad najbitnije, što je glavna odlika u biti ove Nokia, zašto bi ju mnogi htjeli imati i kupiti. Pogledajte kako je ona tanka. Evo, pogledajte sad ovaj mobitel. Gotovo duplo deblji, a Samsung U600 koji je ekstremno tanak i dalje je nešto deblji od nje. Znači, Nokia 6500 zbilja tanak i kao neki monoblok izrađen. Znači, monolitni dizajn, crn. Evo, vidite. Koga ne bi poželio imati?